Assalamualaikum. Jan, ke warna wong si pada mari ngendi, Jan. Dulu, ki anak kopi. Jan, kayaknya kok seneng temen tak nyeruput disit, jajal rasanya enak apa ora. Nek enak ya mau tak inume kabeh tak entong nak jajal. No, dene ke orang anak gulane apa ya? Kopi tok. Kayaknya kok enak temen gitu. Pahit-pahit legi. Dah, kayaknya nganggur banget apa ya nyung ya. Jadi rasanya kok pahit kepriwe mati. Durung ana duit 2000. Duite siapa ge? Sing duwe omah warnana wong, omah lang wong. Nah, jan seneng temen lah, jan tak saki disit lah kan anggo tuku tanah seler, tuku signatur lah ya, jan warnana wong ya bali disit lah suwun.